so. Yes, sir.
If you ever get a sense of me, now come on in your phone. I can come on so silly, but you know, if I never made a so that way, I can support my dear. But when you get there, I know dear, no matter dear. If I really see you, I'll swap for you. If I'm out there, I'll tell you, baby, you're passing my phone in my wife. Anyway, so go for me, go right now. Here you're not like you know what's on your soul. No someone I've seen you, I'll be using from your soul. Sorry, no one I saw. I'm not saying I'm getting a single cry. Mommy, go for you, so I'm on me. I'm in the I'm about time to get the supper. I'm here with all the corners. I'm waiting. About time to get the supper. Ah, mommy, mommy, it's hard to say more. You want to be so silly, the kind of dark there is slow. Yeah, wow, yeah, let me be here, but the other road. I never go so many, one day, one people. I go to the other, if I put a lot of something on me, I'm in the phone. Sorry, I'm not sure. I'm not saying that you're present. Yalamasi, Nina no anda ya papa ya biena Controller General of Ghana Immigration Service, Lawyer Kwame Esiateki, Papa, the man, and then the 24 and a sabri, Womo,
bandi nyina omo ade ama yeda mo ase ensa body ho nananom ani die mu sabre yi ejabo ba bia obi a mesawo tie me kasa fa so feme isan se emusia minisika bia de be ma wo de feme ese bitua woka me mo mani die mu tie me ani die mu tie me mitira ha na mitira ha ekasa ma anti Dora na mitira kone maame o se ejabo wodi mu anansi so na nto abuso ni nyina 200 cedis kanisika no million mienu monye na mo fanka empata emufo sabre yi sante a enamjum HCI sante a enamjum HCI Roman Asafo Donaso Roman one Donaso Roman Asafo ana sabre yi asafo penifo womo HCI abusuan yamu akwaba sanso na MP a wo edusopa lawyer Kwabena Boate honorable lawyer yamu akwaba one party executive sina yamu nyina akwaba yegoso enom ya papa nisikasa ali twatwo yenom ya papa nisikasa ali twatwo ene biemu enti ena sabe nikobi ne man kabidie wanko bi kra keye nikobi ene man kabidie wanko bi kra keye na yansa abiyewe na yanhwe ne so kasa we yataka ewe yasin titru ene ye MCs no yana yataka pa titru ene MCs no yataka pa ne mom kasa no wanhwe ya obakasa oka enso no wanka ne ye ne titru ene sante a to a ebe ade die mo sante entoma enipa ade to sante sansa sante no ya line so akasa sante a to a ebe ya na chese line na eba Nemo santi anam jomu eyetwi kasa papa enipa ato santi eyetwi kasa papa afa yan hwe nsuso sabe enipa dasani wu a onye furu oye amu yejira efuru ama aboa entubetira kase odwan furu akukọ furu nemo nipa dasani wu dia yemfa efuru ema nipa ye kanu amu yensa no sopa yi bia onso MCs no wasi ya bejenti ya dase adeno waje dada ana ya di receipt naba akosa ba sunum ya nyaje enti ya dinti ya dase ya nhwechi kasa no na ya nsa no so ya na mase ebusuafo sene Derek esi church nsimu sanete former assembly man Boyure and also Abel Vidru and Mr. Asamoah Bedu Yamau Akwaba, Mr. Bedu. Okay. Senior, you did good to yes, somebody in NIB, Omana AJ, and somebody in Mestre, if you have no idea, you so came over Hanamo, and T. Mestre, and Indiana Brasimua, Overseer Obonsa, and one say Oko NIB for no more. Na Okuchia, Usinga, na Chase. What do you receipt any about your for and some come? Yo, Nana, I need you in the next video. I need you in the sound. The sound, the opening level, and I need you more. Because of our family, Lucia, and I need to be here. The money, you know, Mr. Haya, Kasama Wasi, Nana, Nana Kwame, Sanso, Nana Kwame, and that's to be here. It's in Nana. That's it, Nimpon and I Kasai. Ose NC Uniaba. Ene Nanawa also. Ene Opua. Ene Obakrafo. Abusangina. Eya 500 Ghana cedis. Kanisi kano million enum. Osomonye. Namonfanka empatamu from Yadeti. Nanom Yadase. Yo. I appear stadium. Ebusia on forma so famille afena osikani bele na pie kuraibu de na omoya na hanyina yo man sika afena de wa bre enya wa begina ena meri aho entibe nkasa pi commissioner director yewra kwame Tati
Papa Tati, any dear woman, Sakasakakra. When you be a bunny papa, Sasuna MP, I am to Abamano. Nija Namakasa or a room kakra. Can you quite hear? Come in so and dance any, Nelson. Mamia Mani kakra. May one say I'm a Okrani, how many way? Don't come on. Many things now on your group are on us for family or far. I am here. You can send 5 million. I am a crier. Then the papa say about on your for the crazy. Eti yera apia osukuta osapse amafuante 500 Ghana cedis kanisikalo million elum yo so bi kaka ya no yeguso enom ya papa sikasa ai katwo yeguso enom ya papa sikasa ai katwo kura eti sabe mi kobi ene man ka bi de wan ko bi kranka ye na so bi kaka ya no women sa bandi immigration service under the leadership Yera, Comptroller General of Ghana Immigration Service, Vanda, Kwame, Esia, Tati, Espa, Edino Savanda Nama, a phenomena, Etianidium, Edinia, Vanda, is it Founder, Kwame, Esia, Tati. Oh, Adana, minima day. Mayan Shemu, Namahuna Femo confuse me. Edino, they say I am Vanda, Anna, Papa Matana, Vanda, Kwame, Esia, Tati, Espa, Wano, Anna, Aya, Comptroller General of Ghana Immigration Service. Aya, leadership, Anna Sabu, Bandina, whatever original, Aya, Commander, Regimu, Asante Regional Commander. Also, I say, I need him. Also, the Dino Aye, or Deputy Commissioner of Immigration, Mr. Charles Bediako Papa, the Minister of Sanso and Aya districts, woman, districts, Deputy Superintendent of Immigration, Yera Alfred Niboy Lati, Papa, the Minister, one of them paid for, and one man. Yadamasi, Yamayano, Obusia, Emiaso, Yamislam of Bata, Abusia, but before ya, one which ya, Johnny, the Odicano, Dr. Bernard, Dr. Abrate, and Ochiano, when born chair, and Ghana service. But you get to your Dr. Patrick Kuma Abrate, Ghana service, and now down. What am I actually and Penifono? Yo, I was here as long as I'm from me. And Jay and coming Rural Bank and Penifo at 2, Santane, Ebetia, Ebusia, Adia, Atomani. We call in a man coming here, in fact, and Cano baby. And coming Rural Bank, also by a Mukutomasem, 500 Ghana cedis, this cano 5 million. AC Ebusia Sway, now it drew a numera, Ediaka, and Pata. Ekufom, Ebusia, Evangeti, Yadas, and Lada. Yadada, and Yadasi. Yo, the trust on ye. Yo, Bataya, Osumo, Atia, Sabade, Yasi, so, Natural Busiana to Grafo. Aya Cecilia, Guafo, or Kasai, was a Okuta, and Samsika City, Ahenum. Aya 50 Ghana cities. Mammy, Susan, Nafi, Mofanka, and Pata uniform. Aya Ghana service. Aya board, before. Any era, Penukan for era, Papi Kuma Bati, I want any Penifor and Sabi, you want them to more. One would say, Yama, Yamakaba. Yo, Kwame Benassi. Madame, my name is West Municipal Assembly, MC Avidua, Honorable Wilkinson, Honorable Bill Biano, Yamakaba. Yo, Abusia, a brand of pan, enti yakase a year over now, or me to ne.
ya papa ya gina Dr. Tona Putukuma abamungu edene koe no ene da tosu no a ye no ni sika santi asem moba na mama ya timuje nso wiem no bia no basa na me no be na de no tentem so oba na mama ya timuje na efe tim sa body no egusu a ye che anyone ebe NPP Women's Wing na abusane ama de mame Ukraine oni abusu na some of them no so more enti ibe hia mo dwom no be blessa so and it's here yeah. That is what I'm doing. You see my mood. And I check. Eguso yebesre sania ya ka ne yesre mo ne de ne awblase mu a emsis na wa ha no mesre yen so sika mu e wa ha yeso receipt mu enti mesre ene de ne awblase mu a se ofese obobonsa mesro oko na before no aso ya mo table no o masi bi e wo mensani fa so ene ibokum so enti oko ho no ma mesre okotua sika na o de receipt no aba na MC for no ya eho adwuma kama oh from Eddie Amamo Mr. Yen so aha Jessica Emma MC Mr. Mondini on Brasimo Derek Nana to be any demo many sound the old dean abo Nana Mitra Emma Wagadam for Usu our London so there was a Anna Waka Plenty Kitaba the Sans Bible cast a good so enemy so Sans Adia to an inti Sabe ya Crosso ya Discanimia into Usu of London by yourself with her. When a Busia, no canny, and a Busian in a 500 Ghana citizens so then took Busiano Crawford, Yagenti Yadasi. Yeah. Yo, and say Anna Ghana Health Service, Penny Quantum for Yura Patrick Kuma Apuate, or Babetiaye, what I don't know on a buyer, on a bot chair, Dr. Vidiako, Dr. Mamina Aquaba, the Macaba. Sansona Kawes MC Honorable Wikesi One Abusana Bafuna Honorable Yamuakaba Sa and so anaya MP Owaha Lawyer Kobrabate Honorable Yamuakaba and Penifuna Yamubia Kwaba Adamasi Nyama Damasi Kubeto
Yeguso Yeji and Samodiano, and there Ekatua, lawyer John Ampontia Kuma, former Deputy Finance Minister of Ghana, Yanom Nisikasa Ekatua, and he message oh, nation beer, and I say, oh, somebody beer, officer, Udibabo, Ebusiani, Adoforma, message say, NIB Bank, or more, and Edis and somebody in Amaye. Band the Bebo, and if you announcements back home, Yemi Abema Bayamaye. Ebusia Madaroma, Munyas and Munsemi Kakra. You are done Ampuntia Kuma and then it's ha, you can it to na oye Ejoso constituency MP na emergency ko be kon second term no okruche nkrata bi a nanka e de be juma nanso enam se ba mo e de etrim wodin aba ne nteni nti yentumi anfa ni juma enti ene adaroma e maba obi ni mo a omode expect se enti hu anu wa hu Yewura Don Ampontre Kuma, Nimfie Miensa, ene Abosono Miensa, obedi as an MP, ewo Echisu constituency no. Juma odiye, ene die na isa wo eni so obedi. Tikata no so say Echisu da ache emere ni. Greater West ahead. We are Echisu. Tumada Roma. Obia isa de kabi. Edamasi. Yo, abusia yegu and somebody and so Nana Subribi. Unianum, Mr. Mofumason Femme. Mr. Kojo Bruni, Odona Ekasei, Osi Obaya Okutanesem, 100 Ghana cities, this canon 1 million. Nana Subribi, Upper Fear for and I HSS and saying, this canon 1 million. Nanum, Eusian, Yabagenti, Yadasi, Dada. Yo. Ebusia Madaroma Monfa Mason and Femme Kakra. Enjoy Eda Mensi Omampeni Nana Dem Kogufado, Nana Busini, our war Mensi Mo. Urumanyam for Esso from Pom. One assembly members, any ne presade member, Yamame Helena Mensa, one of Betia Ebusia. Na wanomo tiaye na wamu nwie wanomo akọ apatakasi ase akọ ibidi aboa na owura eso frimpon se de waye na watwe da free say Dr. Gramponti Okuma eda de benko su nyina achi mo de bo ani abusua penti ko amote ye efa Dr. Gramponti Okuma ye wu nyina achi no na ehu behia se ono a osi omampani na adadam ko agufu adwanemo ewo mensiri mu na Dr. Gramponti Okuma nso ono na oyemra se begani enei ba mo wo ti modem for ne captain kranti atene ko no na owura eso propose se o tiri twabusua okura na nso okura bi okura ne sam kanesika no 20 million enesika 2000 Ghana cedi se busua monye de mo de ya ebe bia no na mo de aye afei ono a osada municipal assembly no ano no wone assembly penfo won mo ye mo adwuma nyina kwa apam no won mo so ayisika bakere kanesika no 50 million enesika no 5000 Ghana cedis se abusuanye de mo de ya ebe bia na mo de aye Edward no assembly members are one more assembly ho one so ekka mo sase one so just say omukra mo nsam kanisika no 20 million enesika no 2000 Ghana cedis abusuamonye na yemodi ya ebebia na modi aye Edward ukọ assembly wa tise ukọ omemra sebe da fie no oba assembly wa one speaker mamia wati adwemu bra assembly no akwa asetra no your friend presiding member no yenuaba yade nyina Helena Mensa ono so se okuransam mo a wode abo nyina chi okuransam kanisika no 10 million enesika no 1000 Ghana cedi tukani na abomu assembly no MCA presiding members and assembly members from da no nyina
Ekromsem 10,000 Ghana Senegalese 100 million ebusia diamodia ebebia na odiaye yadase yo ne twasoni yada kwa anidi mbabia obi atime sanso na boatema pato wonso na watime bi ensabodi mudimu na AC na fe ato abusia ni nyina sana ya Church of Pentecost Pastor Apia Kumasi Central okasa osi yada kwa boatema mudimu ana sabe sabodi incident abusia no 500 Ghana cedis money na mo franka empata egufo okay Obekrafo Mr. Fasofemi Apostle Lillian Kuma Mr. Fasofemi and somebody is also Dr. Joseph Amamo Ose Obaya Ukutane some 500 Ghana cedis Obekrafo is also then Kabusiani na inyojua aka empata egufo ebejenti yadase dada ebusia yo akrafo ni de mo mesawo tie me nkasa fo aso femme emusia medical beauty awoka o de femme ese bi tia awoka ne mo mani de mo akrafo tie me mitra ekasa ema o mame abusia ewo bo ase ene kokofu mensa se sa no kasa yi eno papa abusia be ya no fe sabe ni kobi no man ka bi de wan kobi kura nkeye Mesa unti uma me abusia wo boasi kokofu mensa se sene ade atowani kakape aka kompom wonsumu atia na se sabe ya ukure bisika ne mia uma me abusia se ene omugina ha wone wo ma ene abusia no wo mo ade tawati 1000 Ghana cedis kanisi kanu million uma me abusia oboasi kokofu mensa se eso na to ma ene abusia ni nyina yadenti yadase nyama yo na ye so aka mo se ya no ya papa sikasa ai katwa kura ani die mo sabe e bia okrafo no enti ana na di ho ana pesa wo ye esie sabe di kaka ye no ya wo enkrofo miensa bia oborbore ba bia no sa enkrofo no bosuo emu wo mo so yawo enkrofo miensa bia san ebra oborbore ba bia no bosuo emu wo mo so anasa nonsia eto wo mo adware so die di kan eye okurani enu kwa sa bosuo egu no so de otosu blo anso eye ohere enu kwa sa bosuo egu no so de odiwa anso ya bantan enu kwa sa bosuo egu no so enti enu papa okrafo abepe danimu enti ayedie bia pesa wo ye na okrafo atidie no efi sabre ya kosi nonum akonya no hasa obeba no ba bebe ye enti ase se anidie mo eya na mo aba be yo nanalo oba krani abusia anidie mo montie me kakra antaye ana Ghana Health Service openi contrafra wadano wone boche yera papa kuma boate ene ya papa bedi akon womo eba betia ya doctor womo se so ma ba betia na se womo CBB antra bisia nenye esanse John Kuma na ya no nisika se twatoi obibi prakope ene John Kuma ne saunti eya Ghana Health Service contrafra ene boche womo se se no mo ba ya womo nsa body awom million of pale aduno 2,000 Ghana cedis womo se ensimoso na mo fanka empata emofo yo so yo ata se ensabodi ano pato mo amuche buku no pato eni diemo yo pato obi antrase pato mo amuche no mo antrase amemfa mo pato mo amuche buku mo antrase amemfa mo eni diemo sabe uro fina kofa penfosi enti pato ensabodi na me boss se ya no pato me sai asisubio yo entire ana Ghana Health Service openi contract for yera papa kuma boaje wone boche e ba be chiaye
na sani ayero apatu kuma wa bi asieni waso brafo udimu ali abusia wokuta ne nsam sika 2,000 Ghana cedis ne tu asoni ayabo che yero doctor Stephen Bediako wano sani ko bi no man ka bi kaya enti wano so kuta ne nsam sika 1,000 Ghana cedis enti penifo yi ebi enoyi yaka omo nsa agwade ni bomu a 3,000 Ghana cedis ọba akurafo esoso abusia amofanka empatamu fam wama ya de ni apro wama ewe abusia fani edabo mesro fo aso femme ene maame a oba onsumu atie maame boatima oso oha na watie mi eye eda eskema nyina eye maame tiwa wose obaya okuta ne nsem 100 Ghana cedis eye tikiska no 1 million ensumuswe na eduru enumera yani akampata egofom yebagenti yadasi yo edabo mesro tiemie one anteboatima we every Madam Felicia oni ne sister Florence honestly obaya okuta ne nsem 100 Ghana cedis ensi edabo so na enka busuan eduru enumera ya tu empata egofom yo so bribi wadaroma faso FM kakrai one apostle eye dade so aba na chiame hena obeti aye no o se nana obaya wa mani tia se oni lawyer nana ekoba lawyer daroma nana odina baba kakra ena lawyer ni wa ba fo dade so aba na chiame hena se on dream ba no ma betra nana wachi no sore nko o so obaya 200 Ghana cedis Oyepa FM. Nana and so why do my no make a son? Madam was. Yo, edabo mesro for so femme uni almunyina. Onfuma so empeme na muntie mi we every ya akotoka we every ya akotoka o say obaya okuta ne 100 Ghana cedis ensi edabo uni anu so na nka busuan ni dure nyumra ede aka empata egufom yebagenti busuan ya dasi yo anti abotma mesro for so femme one ofa ene uni akobo ofa enki o say obaya ono sukuta ne 100 Ghana cedis ensi muswe na enka busuan de dure nyumra yaka ede aka empata egufom yebagenti ya dasi yo anidiomo ekabo kakra ewohoni nyame adomo a ya papa a ya no musika sai yera John Apontu Kuma aside say o yam na se dwani no wasa ye sofo a tese o asore a ya maame Lilian Kuma edano asore no ele Disciples of Christ Ministries our Weda Johnson nyame adomo a bosome ya bi animu yi eye June bosome no dey atoso nkro ya ba ya papa ne na asesom a e twa to okura awo asore ho enti asra sa eduwa na mababa boaye sa ufri aya Accra Madina ababia na oba usubestu Weda Johnson a wonsani fafo a bo se asore dan se fa kase bi esi ho eba na be koso Weda Johnson ho wonsani fafo ho asore dan kase fa bi e ho ene eya cement factory no ana ebo enhwanimu etani bi no ebruwa on the 9th of June yabaya papa no ne na asesom awo asore ho ayi twato etebruwa ani bi mu na maba bitaye fe yada mwasi yo oba grani tienye ente ena yehu se Disciples of Christ Ministry eye wankasa wasori ato santere ebechia ebusua ade atomani omo se omo baaya omo kuto omo sam
5,000 Ghana cedis. This can 50 million. NC Obekreni so Nenka Ebusia Edru Enyumera Yadiaka and Pata Ekufom Disciples of Christ Ministry Yadamasi let's say Asadafono Omra Meda Omasi Emame Sewa Omaya Di Papa sorry Omani from now to that Ebeka is evening Omani and a big one so Asadafono Mokamona Omasi Emame Yo Nanadom Abusapeni ya dabo misao ya na manya sama obekrafo na wa ya sama yen echaye ana openi ba ko eba chia ye yero akwa ya tampon na o ndero ko no be wono ye Atati Constructions ya contractor ba ko pe kesia ba ko wa Ghana ha oyi akwan wo se de bi pra ko pe eni yera jo apontia kuma wo da no pe yi esan se eduru bra na emu ayadin na contractor for you say aban why they went to your car ya kan no yetumi ye wona bi ensa don kuma hodonti wo ya da bi say e ta kuma kan nyina be yi wo say akwan no ya ka bia no don kuma nti wo be yi asana no monyam wo ma ne kada saba ni sikada bo so fasika mo wo be yi asani nua no ani monyam esansa sabe wo ni don kuma no wo mo ayase keja sie ni keja Bako asumwe na bako asumwe eto amko ahia wo mo enche na sabe sana ninia na de nyina le bofo eko yo muska sai katwo ba ba tia busia abeto kwani na wa sidi bi anto kwani le busia na ma na ye ne sa wonti ne sa bo de wo 5,000 Ghana cedis kani sika million 50 million ba so abusia ema okrafo monye na wafaka epata mu fo Atati yo no kan ni abusia na ele ba ya da wubi ase aba makwa yo abusia me sra mo chini entai ene hu se Roman asori ewo onwe ene dona so omoto santre kama pa ebetia abusia ade osofo Father Gregory edi animu ebetia abusia na omoso mo ba ya omukuta omosem 400 Ghana cedis Omani eno Guatima and sorry lawyer John Kuma Emame and a sorry on by Thomas 400 Ghana cedis I to discount 4 million MC Abusia Sway now in usual a day a 2 and pata echo form Yabajinti yo yada sedada so something I'm doing that now a Joso constituency electoral commission and 24 and a Saturday and 24 and a more it is always something I'm doing na electoral commission episu constituency epenifu a ewa ha ana sabre yi wo mo etia yamu akaba yo edabo Mr. Foster me oyere afia ene na busuafo nyina yo abusuapani esoka ho yo ejamo abusuapani ejamo ono so eka ho omo se omo ba ya omo kuto omo sam 1,500 Ghana cedis. To discount 15 million. Ejabo esuswe nanka ebusia ni nyina yabejenti ejabo woni obusia ya dance da. Yo, entire Anada West Municipal Assembly. Opening contract for abana musinya ho. Yo, Clement Wilkinson. Obaba chiaye. Na meka eya Dawesa. Na meka eya gateway to Greater Accra. The person so anabe say who free kokwa say amasama airpa construction kasiye akan kasiye overpass kasiye air cost e ho the person so no we hard working MC papa MC on timide na nancy from eye adwuma wale no kani na baye wase ne bibi prakope ani yewra don aputakuma sene ade ato abusiani okrofania no da ya na yele kutom semsika 500 Ghana cedis kanisika no million enum abusia ukrafo amofaka pata emufo yo obara prani Mr. Foster Premi Apostle Lillian Kuma Mr. Babia Obi atie me aye wo classmates omo Presby University College wo classmates omo se omo ba ya omo kuto omo sam 300 Ghana cedis obara prani ensusu nanka busia de dru enumra ya de aka pata egufom ya begenti ba ada sedada
Yo, abusa penny edabo ana susu bibi ani demo. Sa we di na na mi jira ema eye nana Ebiodonko. Wani ni bia akwasi poku adema mrante here. Ere na busia na saba mosia no. Wa mo say ansabodi 100 Ghana cedis muso na ntwa busia no ku afọ ne menyina. Ya denti ya da se ma se nyama. Right. Yeguso ebusia Honorable John Ampontia Kuma, former Finance Minister of Ghana, Sikasa Ichato. That's the end of the Brazil. One more Moji and Sano, NIB, National Investment Bank. Omana Eddie and Sani United Nestle. MC4 Jihadi, Nestle Mondia Brazil. Yenso Skem, Nimum Yoso, receipt me. It Mr. Oko, Omaswe Honma. Udu sika mama mema receipt na ya pay MC4 no na ya edi unjuma ama. Okay, enti sabre dia. Aha aye bin kasa no adoso kakra. En sabode no ebi ba na okay ba ko ba. So we are na immigration for atwaso ma ya na immigration wo mo aya de pa. Ifiti enano fiada eno abesi ne. Enina wo mo abo ayen. Na ni na aye leadership. Ana se mpanifo Openi Kwantafo Awada Wamo Ano, Comptroller General of Ghana Immigration Service, Vanda Kwame Esua Techi Espa, One M24 Regional Commander, District Commander, M24 Ana Sabri, Wamo Apua, Wamo Edi Muntina Bandi Ewaha, Bandi Nonso Ayadepa, Yadamasi, Yame Usamopa, Yamaya no, Sia Ediaso. Yo, Edabo, Mr. Faso Femi. Only Abuatama was of Muntiemi. Where Abu Abra Sewa and Negusia for Ena Ekasa Echewi Nana J. Boating and Edomano. Obviously, Omobaya Mukutomon some 600 Ghana cities. Edabo, Insuswe, Nenka, Egusia Funina. Group and Mura, Yaka and Patel form. A double Roma, Yada Sidada. Yo, a double Mr. Safaso, FMT. One Casa downfall, Adade, Mr. Adade, Honora Ekasei, Mr. Adadesi, Obaya, Onosukutanism, 100 Ghana cities, 8 Tiscano, 1 million, a double, Esuswe, 9 Kawabusia. Edru dimina ya aka empata ekufom edamo ye beje nti yadase dadada yo migration ban samria imu adui muka ejamu na eja enyom honhom aduane enti wunya nyompa na wutia na honhom bebe obia na wame enti migration ban muka ejamu emaye lawyer for number one. Also, you may be Ukrainian. I make them any of the smoke. See, I might be here. And before any beside the Mama, see, for me, come and see.